Dobro jutro, dobar dan. U novoj avanturi. Preti je već ko zna koji put. Jesenji period, Miholjsko ljeto. Penjat ćemo nešto u karanfilima od Tropojanskog jezera, nešto što smo vidjeli tokom zime. A sad preko vode. Tropojansko jezero. Počinje da se puni. Izađo smo od jezera ovom stranom nekih 100 metara. Da ćemo gore. Još jedno 400. Tamo ćemo da postavimo kamp. Vruće je, s obzirom da je polovina oktobra. Ajde, čokište kako izgleda. Evo, ovo prelazi u hronično. Opet sam zaboravio kacigu. Penjemo se. Tu podnoži sam vidio da opet mi je stalo u gepika. Popravljam malo platformu za bivak. Ovo je stijena koju ćemo penjemo. I onda sve grebeno do vrha karanfila. Tu ćemo bivači. Gdje ćeš ti u koju stranu? A ja ovdje, ovako ovdje. Pa dobro, ima tu prostor. Ako ti ćeš morat tamo malo se guraš ovdje. Evo nam poslije stijene vertikale u Valkeru. Kao u kuću. U šator. Baš. Još smo ovdje stavili bez cerade da možemo gledamo nebeski svod. Dobro jutro. Jedna od ljepših noći za spavanje. Nikakve hladnoće. Mirno, mjesečno. Udobno. Ovo je bilo savršena noć. Suv, nema čak ni rose. Kada je puno memorija. Evo se po stijene. Sad sviće 6:30. Ovo je držio smjer. Prvi ovaj. Tu. Idemo gore. Danas drugu dužinu smo ispenjali. Ocjena druge dužine 5, ako ne 5+. Sad dođe polako gdje je previs.
listnjaka nije. Izašao je Brko na onaj drugi dio. Pa se zezam, prisjetih se onog Škota na Volkera. Kad je javljao partneru. 6 meter up! Sad ću ja malo premijerno, poslije duže pauze, da vodim na vezu kroz ubaranje. Ispali smo skoro 250 metara. Zaslužili smo sad da uđemo malo i mi četvorku. Samo sam uključio snije nešto. Mislih jednom ni kape ni kacige. Tako me sunčanica otres. Kaže mi stručnjak dođe. Kaže, vidi ga bez kacige da ga ko snimi. A ja mu kažem, ovo je bre stara škola. Panderaš. I sad u grebenu. Još malo izlazimo na ovaj dvoglavi toranj. Drugi po redu. Ovom dvoglavom tornju pred sam vrh Tujekljena. Tornje mislim. Ajde imamo do vrha još, ovo je fino. Izlazimo sad na treći toranj. Gledaj, ogromna stija.
Juhu. Eto to mi je. Na vrh, na sami vrh, spit, toranj, iglu. Južni kraj. Ovo je za veliki i za sjeverni kraj. Tu dolje prevođe smo izašli za mus sa smjerom pisanje istorije. Da ćemo iskoristiti te ankere koje su spuštali prošle zemlje. Ako ne budu odgovarali visini dok snijeg, ne budu imamo novih. Proklitija surovih, ali vjerujte mi, izuzetno spokojnih. Ne znam kad sam ljepše spavao nego sinoć u šatoru. Evo nas na vrhu. Na vrhu je već počeo s abzelom. Spuštamo se dolje. Započinjemo spuštanje prema ovom našem smjeru. A? Ne može vidjeti. Kako se bi reklamirat Carnix, a? Gledaj brke. Prebila ga je planina. I njega ima prva pauza poslije 10 sati i penjaka. I naravno mi hrana. Ko te prati kući? Prošla trojka. Dok sam penjao smjer, razmišljao sam kako da ga nazovem. Imao sam dvije varijante kako očekujem unuče od Vuka. Da smo se Deša složili da ćemo najvjerojatnije ovaj smjer nazvati za malog Bodina Popovića. Pa kad ugrabite od posla da ga ponovite. Kako je dobro kad nađemo sidrišta od zimskog našeg smjera i sanje istorije. Pa onda ne moraš da bušiš. Eventualno ako ga neđe, ako nam bude previsoko. A ovo je smjer pisanja istorije zimski. Spuštamo se. Drugi ili treći abzil. A sama vrha koju smo popili već četvrti i peti. Ta sidrišta koja se na zimi valjala za abzil, sad su nam previsoke. Neka nismo mogli dohvatiti, a ovo smo nekako spuštamo. Koje ćemo kopčati? I još se spuštamo. Evo mrak nas hvata. Imamo još 2-3 vertikala sigurno. Fali ankera i ne možemo ih dohvatiti više. Poslužimo se iz anka. Još se spuštamo 7 sati. Veselo. 13 sati. I još se spuštamo. Kamp. Nemamo vode danas, imamo nepuna pola litra do litra. Ljudi, daću vam jedan savjet. Idite na Prokletije i samo spavajte. Ne morate ništa raditi, samo spavajte, odmarajte u ovom spokoju. Ovaj otvor dok se spava, gledajući nebeski svod, je posebna draža. Evo, prva polovina stijene. Vraćamo se. U nadi da ćemo naći, da ćemo zateći vodu od juče koju smo zatekli u jezera. Gledajte da nas kapi nema. Tako da traje dehidracija do skakavice.